Құдайым айтпай берін қысықтан, жолдан доғынан сақта деген ұшы Алла сақта, Құдай сақта. Bugün ertemen saat 6'dan 24 minut ötkende bizge xabar çıkan uşul jerde uşul Oşarın aymağında ört kattалды деген. Бұл жерде бардық ұйықтауға шыққан болчу. Ошоға байланыштуу ар бир ойго отуп эвакуация иштери аткарылды. Maga urmatуу президентибиz Садыр Нуркожоевич тапшырманы берди. Ошол жерде жеке өзүң көзөмөлүңө ал, өзүң контролга ал, толук ошол үйдүн күйүп кеткен чатырын, күйүп кеткен үйлөрдүн бардыгын жеке көзөмөлүңө алып бүтүр деп тапшырманы мага берди. Күйүп кеткен квартиралардын толук полностью мерени сени бүтүрүп беребиз. Çıkıp şöyle. Biz şu kol işlerini, ösür işlerini tutup başı gerek sebep bul. Temirdağ'ı onun büyük da. Su basarsan da şu var. Kontrolünü koy. Taşta solo kliniklerin. Taşlar koyuyoruz ya hazır abi. Ya. Taşlar hazır. Peki maçlar artık kalıpçı. Taşlar koyuyoruz. İtalya taşları. Az tutuyor tattım. Ya. Az tutuyor tattım. Oo şimdi. Muamman çıkıp durdu. Ya. Aldım geri çıktım. Maçlarda bir yakaladım. Yok şundan çıkan diye. O tava su örtü o şundan çıkan. Uça biz gel. Bak hastayım eve. Çekakta. Oo. Şurada Calkıstan Çelmaç. Masa kütküydü. 11 kvartira. 12'den Ekoguydu. 11'den 1 ondan 1 üydü boldu. Kalkan ne oldu? 11'i kıyılıyor. 11'den 1 kılmakta yine iş kaldı. 13. etajdan. Yok buna 13. etaj mansarttın. 11 kvartira gidiyor. 800 metre kvadrat. 12'den 2 kvartira gidiyor. 11'den 1 kvartira, 10'dan 1 kvartira gidiyor. Hazır var bu düşük. Düşüyor. Düşüyor. Oğlan ne mallı savaş gerek akşamların için. Şimdi hazır bir teknik ayıp koyduk. Halşıyor siz geldiğinden hazır tekniklerini alıp öner lazım. Bucaka okuladı. Böyle kol kaldı. Eli geçti. Hazır Mobjer'de yel ceşet bolçuda. Oo. Masada da. Tutuşma. Ya. Biraz 5 harcamda 6 kvartira var. Masarda. Masarda tak başına. Yaşa şöyle. 3 tane yaşas geliyor. Vardı. Uçak. Vardı kuydu da. Tak başına. Bular Sazile ot emetkenleri bayqap alışıptır da. Алар байкап калыштынан булар жана дем алыш болгонго байланыштуу стенд эркен өзгөнгө жалаат каржа кетип ошондой Kvartirantar da. квартиранттар да бар экен да. Ana oyna. Mo temirlerdi polnu akacağa taşlat da tap da zakılıp bergile. Hazır üç koymak lazım. Aslanı mansarda kuyup durdu ha. Oo mansar gitti şimdi. Ildıcağı çek. Ildicagынан 12. etajdan 2 kvartiranı kuyguzu aldı. 12'ye 13 mansar 13'ten 6 kvartira gidiyor. 12'den 2, 11'den 1, 10'dan 1 gidiyor. Ofşi. 12. Ofşi hazır.
14 kvartal bizde. 8 metre kadar. Ama aslında manalit çok ekan Ava, ava, ava. Жөнө такта экен. Bu yaktan çıkkanda canım. Ошодо такта болгон үчүн чыгып мына учуралды ойнатышты. Şöyle. Oğullarda Emetip altın. Mot eme üstümdeki tinikeleri polnosti alıp verem ben. Çarak. Hiç derse kalmasın. Paçistuyor. Mesela. Erten uza ya Emirlerini daha. temirlerini alsalarım ona aşağı gereği yok. Uzayçım o gereği yok. Söpüt var 40 alış gerek daha jön abıştık ile cevabız. Cavur kalanlar yok. Bu yer bütkenin meseken. Ya. Bunlar polunu alış gerek ama. Bunlar bana ceraksız olup kaldı. Bunlar bana yemek oçu da. Canağı. Ali kabon pele. Ne o kabanto en kes. Tez köyotta karamnalar. Karamnalar öten tüşetmiyorlar. Ağzına bir özünden çıktı. Bizden para. Ha. Kapatlar azalır işte o. Şarjın kalkından olsun çiş yaşlar var. Da. Bularda alt gemi qanday olur sizler? Akça төлөбөйсүң, sizlerden андай қалған емес. Bizde şey ne lan? Eşten bir tiyim verбейсиңер. Подрядчик тоже ештеме бербейт. Abi sistemalarına kadar verelim. Бұл таза ол? Ешкім кірбейлі, балдар кірбесін, жаңағы. Hazır. Şavaş kakasına bir sakın vakillerine şunu var. Ава, ешкім кірбесін, балдар ем азыр. Жаңағы мұрдағы ескі адачын да кіріп, бірден болып емен жүршпөсін. Уят шерменде дағы бір нәрсесін алып қойып, шерменде олып жүрбейлік балдар, ай. Андай жоқ, а? Şu bir fazla yapıyor. Ya. Bana ki uşul hemen acıkta bay bir koşup tek olsun. Kartı, benim kartı. Bir tane atıyor, ha? Ne? Başım buradan düşecek mi? Ay çocuk kalmıyor. Kaçına doğru bir kal. Ya da ne yapayım? Ya dedim. Ne yapayım? Benim bağlı. Çok. Takmetlerim bunun içinde. Benim tava olasın. Benim tava olasın. Sen canağa. Siyetiniz yok. Sen bana ne uçun lan? Çok. Ha, biraz mallar kalıptır, ha? Молодец, ребята, азаматсыңар, азамат, красавчиксыңар. Ya. Najak öçtü? Ya hoş. Azamат. Remont yapkan tabii. Ya. Remont yapkan. Ha, bu yak soğuk ekan. Remont yapkan tabii. Ha. Bolar tutib o'tadi. Beri ta üstünden uz ballar aç tutat biz basından beri. Hazır suyun tokadı. Bilemem lazım. Şuna koşar. Ildıyacakta tapit etdi, pat-patam emes Az kerak. üstünde ballar var. Buzlu tat biz aslından düşkönle beri. Ber de su, altıga bersin kerak ekan. Cana da şu al. Ber de. Tam da çok uçtu. Ha, ber de su, ber. Ay. Ha. МЧС молодец. МЧС молодцы. Bu yakta yaşaydı ekan altıga. Ya. Ha, bu yak emili bir. Molda kılganda ko'zni yoktu. Özü papaya
болуш керек эле бул жерчи. Перекрытие покрытиеси монолит болуш керек. Жыңачы эле. Я. Я. Эми алтыке мот тинекелердин баарын Жарайт. таштап тазалатып берем. Az geç geçen bu Полун тазалатып берем. Ya. Gaz boya kullangan emес болчу. Светти дагы вот болгон эмес да, Светти дагы былтыр эсиңизде сонбой калмады. О, коммерческий деп ыйлап келишип ана бергенбиз. Так, и одна комната. Вот толық күйіп тұр, Қарачы, жақшы. Вовремя успет қылышып қалыпты, елші. Чай ішіп тұр байқұш. Оңғарып қой. Ya. Ya. Ошон үчүн. Ошондо алтыке. Ошондо 10-чы этаждан 2 квартира күйүптүр, эми 10-чы этаждан 2, 11ден бирөө, 12ден бирөө, 12 12'den biri. 12ден бирөө. 13'ten 3'ü. Калгандар бар псо экен, а? Anamın 6'da biri var. Ушул домдун жашоочулары. Деме өрт бул тилсиз жол дейт. Тагдыр насип экен, пожар болду, өрт чыкты, ушундай болду. Айла жок. Мага урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тапшырманы берди. Ошол жерде жеке өзүң көзөмөлүңө ал, өзүң контролго ал, толук ошол үйдүн күйүп кеткен чатырын, күйүп кеткен үйлөрдүн бардыгын жеке көзөмөлүңө алып бүтүр деп тапшырманы мага берди. Рахмат. Кыжылат болбогула. Мен азыр 13-чү этажга чейин чыгып түштүм. 13-чү этаж мансарда экен. Мансардадан эки жагында 6дан квартира бар экен, бүтпөгөн, ПСО. Бир жагынан 3 бар экен. Пешенебизге студент кыздар жашачу экен. Ошол биттен мен жашайм. Киши абдан жакшы. Нечеде согайм. Андан кийин 13-чү этажда толук күйүптүр, 3 квартирада жашачу экен, калгандары патпсо экен. 12-чи этажда 1 квартира күйүптүр, 11-чи этажда 1 квартира күйүптүр, 10-чу этажда 1 квартира күйүптүр и 6-чы этажда 1 квартира күйүптүр. Ошол күйүп кеткен квартиралардын толук полностью меренесени бүтүрүп беребиз. Урматтуу жашоочулар, азыр бир аз сабыр кылып туруңуздар. Үстүндө бир аз кровля калыпты, жана жыгачтар. Ошол өрттөрдү өчүрсө болду. Пожар балдар иштеп атат, пожарныйлар. Эч ким тийбейт, милиция карап турат. Мен да көзөмөлдөп азыр милиция балдарга айтып чыктым. Балдар уят, элдер кырсыктап турса, бирөөнүн эшигин ачпагыла дедим. Эч кандай андай жок. Мына балдар карап турушат. Мен ушул жерде кечке боломун. Азыр кичине пока кооптуураак. Пока баспай тургула. Азыр үстүндө көрдүңүзбү тетиги кадырналар. Ошолордун баарын түшүргөндөн кийин анан киресиңер. Биз толук үстүндө тинекелерди алып, эртеңден баштап Кудай кааласа керектүү строй материалдарды алып келип,
Hemen bu jambır çarşıga kalbak tolup bütürüp seni kirgizishga hareket kılabız. Makul mu? Tamam. Kıcılat bolboңуздар. Bari жақсы Құдай қаласа. Жатасыған жері жоқ. Kıcılat bolboңуздар бардығы жақсы. Ири агыла бары жақсы. Bundan dağı хуже болып кетиши мүмкүн болчу. Мынакей МЧС'тин балдарына рахмат, милициянын балдарына рахмат, элге рахмат. Мына пешенебизге эч ким жабыркабап. Дүйнө табылат эже, ата дүйнө табылат. Канча мына балдарыбыз каза болуп калды, эмне болот элек? Азыр ыйлап отурат элек. Пешенебиз бар экен мынакей. Эми ушу менен чыгып кетсин. Sağ olasın. Могу лифтерде күйүптү, лифтерде толуп алып келип коебуз. Сизде толуп алып келип коебуз. Sağ olun.